بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نجني ربي ألفين ربي توجه سن الرهجراته سينا جبابا إساء نمني مرتاوان إساء إمام الشافعي رت والإجارة إمام الشافعي مذهب إساء بكم إساء بكمتين إساء بيجكن سفجأ وانجب بني في دانيا برت ولك ومني غافي برباجسو إساء غافة غافين تني مالفا أججو إسنجر سيفنا ور إمام الشافعي جبوان تيف فسألوا الإمام الشافعي في أول وهلة قافي دراء أكيد أني قافة ما قولك في رجل نموهيد تجرى رئيق الرئي من أساتي إيقا قبه قل ديبئي والرئيسات أكيد رئين تنرد حراما إسنياد جنان والرئيسالين إيقا سرت حرامة نرد اللي حرامة جدني ديساني مالته نمتجكم مالي في الرد حرامة jechuu gaafatan daanya biratti imaamu shaafi'iin deebise namtichi sun mushrika yeroo gurruusan illee mushrika maqaa waan bid'aa irratti dubbatee gurra'e kanaaf wayta gabbahee jedhee amantii islaamummaa qabatee eega ol deebi'e wanni kun irratti haraama inyaadhu jennaan warri isaalleen islaamummaa qabatanii irratti illee haraama jedhanii deebin isa akkanaa jedhee deebisedhan imaamu shaafi'iin وسئل شرب مسلمان عاقلان الخمر نمني مسلما لما كعقلي قبن فرسو دغني توكو حد نيرن ابامي توكو حد نيرن ابامني مالف كان نيرن ابامي كان نيرن ابامني جنان امام الشافعي كجده ان احدهما كان صبيا والاخر بالغا توكو اجولي توكو نما بلغي كناف توكو رن ابني توكو رن ابني جده دي بيسيچو دي بكن akkasuma hin gaafatame namni shan sagaagalummaa dalagee dubartii takkatti sagaagalummaa dalagee tokko ajjeesanii tokko cafaqanii tokko haddii garafanii tokko nisfii haddii dalaganii tokko wanni tokko irran jiru namni shan gaafin isaan gaafatan akkaataa shan nama shanii wal qabataa jechuu dubartitti zinaa dalagan tokkon ajjeesan tokkon cafaqan tokko haddii dhibba tumanii waggaa tokko biyyaa fageessan tokko 50 tumanii tokko homaarran jiranii namni fi nama shanii shananuu fi zinaa dalayde maaliif wal dabarsanii jennaan imaamu shaafi'iin akki jedhe ka tokkoffaa ka ajjeefame sun istahalla zinaan naa bakka jechuu yaadee baqqaasifatee jennaan kafaree ajjeesanii jedhe ka lammaffaa in fuudhe eega fuudhe kanaafi cafaqanii jedhe sadaffaan غير محسن كأيغانا دوبا حدي بيشا دبتو منسون كان فوديني جد كأفرفا كقديتو من كدبتو منسون غبرا جد كشنفا مراتو هما الرنجراني شننو وانا كاناتي جد إدي بسيد الإمام الشافعي إن دي بي ببريد إساتي وانتي غافي سدفا وسئلا إن غافتمي نمتجي توقتو صلاتي ويتمرغت سلامة جارتي لساني هكمتي ويتبتت صلاته بتت سلامته صلاه نساء بد مالته مالف اكنته اكسم صدفن ويتغر سلا غر مرغا سلامته جارتي كبي ويتغر بتالاله صلاه جلابده ويتيغا سيغر سميل الله له ديني دبتك يوكي كما تكوت رتي سبته مالف وان اكنا كن ارغمي جنان إمام الشافعي نكجده ويتجرى بتا ويتجرى مرجاز لا سلامته لا لسان نمتجي رأى زوج امرأته جارسا جارتي إساء كأيغانا دوبا إني دران بيا فقاته إسين اتهرم تأرجي كناف جارتين جلاهي كم تجدن فلما رآه قد حضرت لقت منه زوجته جارتين كمته ويتجرى بتا سلامته رأى في ثوبه نجاسة huccuu isaa keessan najisa argee salaanni isaa jalaabatte waytagara samii laalee baatin jiini guutee ka duraan deeyni duraan namni irraa qabu guyyaan irra guute jechuu samii laalee argee jennaan deeyniin dhibbaa yookiin kumaa duraan irra jirtu sun irratti sabatu waan akkasiiti malee mataa ollaaluniiti miti karoora gaafii kanaa isinii galcha akki gaafatan nama tokko gara mirgaa laallan jaartiin hiikamte gara bitaa laallan salaan jalabate sami ollalan deeynin birri dhibba tokko irratti sabatte isa qabatte jechu deebin isa akkamii
gara mirgaa waytalaalee jaarsa jaartii duraan inni dhaaletu gale duraan du'e jechuu yaadanii itti heerumsiisan waan ta'eef kanaaf jaartiin hiikamte gara bitaa waytalaalee huccuu isaa keessa najisa argee innaan salaanni jalaa batte wayta samii ollaalee baatiin guyyaan guute jechuu argee jennaan dayniin duraan inni ji'a akkanaa sii kafala jedheen gaafa jiini kun guute guyyaa santu gaheefi birriin irratti sabattee jechuu akkasuman gaafatamee imaama nama afur waliin salaatu masjida keessatti namni tokko irratti seenee jedhe wayta imaamni salaammate imaama sanin ajjeesan nama afran waliin salaate ammoo in garafan masjida sanillee in diiganii gaafin tun deebin isaa akkamii jedhanii gaafatan akkana jechuun tokko irratti seenee waliin salaate wayta imaamni salaammate imaama sanin ajjeesan nama afran waliin salaatu sanillee dhibba tuman maalii deebin kanaa jennaan imaam Shaafiin akka jedhe namticha alaa gale suni jaarsa niitii qaba imala deeme manatti mana obboleessa isaatti dhiisee deeme imaamtichi amma biyyaan salaatu sun in ajjeese wadda'aa annal mar'ata zawjul maqtuuli zawjatul maqtuul in himate jaartiin tun jaartii nama ajjeefamee kana jedhee dhaale wayta inni dhaalee jara afran duuban salaatu ka amma dhibba tuman kun ragaa irratti bahanii dharaan jaartii jaarsa namicha du'ee kana jedhanii akka inni fuudhu godhanii kanaaf jara kana tumanii kana ajjeesanii jechuu wasu ilan gaafatamee namticha tokkotu kubbaayyaa bishaanii ol fuudhee akka dhuguuf gara duraa halaala ta'ee dhugee gara xumurarratti haraama itti ta'ee wanni kun maali jedhanii gaafannaan imaam Shaafiin akka jedhe namtichi kubbaayyaa walakkaa dhugee eega jedhe itti funuunee kubbaayyaa walakkaan haraama irratti ta'ee dhiiga keessa jira waan ta'eef نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون